Kirero wadia rwarwitite na mbere kiri mitandao yetu na kinya kiri Nteto cietu ni mantu eigi kigina kia makaunti. Arambe cichithirite ikiongeleka kuma 370 billion mwaka 385 billion na kaunti Meru ne kibangira bilioni 10 kiri mwaka yo 2023-2024 na kuringana na chair wa budget nene ya mbunge ya kaunti Meru aliwa bo babangite mbeci nontu icho mbeci rikethire ikioneka kuma kiri thirikari na kou po abundu baba ketha bakethia tena kuona kinyote marano ya mwaka yo 2023-2024 ya kwethira ya kioneka nontu iba kwenda utira budget yu nutumika urakubatere eta na mbere korana batu kiri mitandao yetu ya Facebook ya YouTube na kinyam kiri SMS line yetu na 40188 ukiritantomere chiaku oratweta na mbere na Nteto cietu ngeta na mbere kwethira nkithoma yani tukuthuranirite kiri Nteto cia Weru thaa ithatu. Gavana wa Meru Kawira Mwangaza kwithukira Seneta Kathuri Murungi akiwa na kumenya kubanga rwari rwa mwenga ringi na akiwa kinyana kwendete kwa gavana mwaka ya 2027. Kiri arwa siasa turumurika budget ya county ya Meru orera isi ekirite kirore musonda yo kuongela ma county mbesa. Mutumiri Pastor Ezekiel kwithira akiwatwa kiringanithwo na ikuo Kathomba pia Ithatu bawe orene ikuo bia shakaula biongelekete no kinya yana Ithatu. Loretwa kuonia uroribona icho kiri aremi kaitene kana bawite wambabo mau kinya wasi biashara niko kaumo kathinira ne kire biashara yo. Anko watu weni kiri Nteto cia Weru thaa ithatu woni betawa MUTEMBEI Edward monetwa mathithio ni Purity Richard. Gavana wa Meru Kawira Mwangaza na ithukirite Seneta wa Meru Kathuri Murungi na njuri ewe na kumwira na kumenyana kubanganirwo ari rungiro mwingata itine kio gavana abo Meru. Kawira erite Kathuri na areke bicitha runguro chunku ni botumiri bwa mbesa cia county ende na umire Weru ne na wendete kio gavana kwenda mwaka ni 2027 akiari ari interest ya buthuku chi sentiment. Kawira erite Kathuri na ruite ndo inene nkulukiewe na kwou na ciumirie Weru ne bethire bakiringana kathali kiriti kia gavana miari ne onekete kuwatwa mbaru ni munini wawe na MC Kathomba baraba ukari mucemani one yo mutugi kare aina Nteto nkuluki. Muthenya Jonaru ngavana wa Meru Kawira Mwangaza na kabodo yawe wamena bamwe ba MCs kuma mbunge ya Meru ni bekinyite kiri ntonyero dispensary ali MC wetu rade Douglas Mutea kurugure murandi jwa kuenja roje na kinya koja na mabuku ja isindi kiri skulu cha wadieje na baki ya MCs baba ni bodi tiengavana Mwangaza kama kwane garagara cha kabutika Seneta wa Meru Kathuri Murungi. Gavana usitishwe na mtu agatisha gavana wetu tene gitare yanguge na temanto ja kanyua tutakwenda baba kuja kwaria gavana kawa mwiranga tutakufanyia waambie wakuje tuko tayari kila tukwenda inguge ndongi tunywe roje akiria dispensary yetu ikare bwega tisasawa wa bakine na nau kabatine ire inyomera china ara kabatine na ndi mwena keja karingaringa kabatiteka tujeta atia kaithitha iatia tagachiaja yeko matuka ya excellency bagakumakia kedoko mugambo jumba gukumakia ya nchi baba kagutu badithiria kona president wetu bena gavana wetu imaendeleo ja kuthithwa kutugwa bureo terasima gutwike no nonto no kiama keu ndio kwenda gutumwa ge president gavana wetu akinyira president turetera maendeleo tote kwenda kuona ndo eu kana vita yu kutikio mpomba kuira no tote ya kwa kireo into ibienu na no monka bumenye into bienu ina bigweta Bwana asifiwe te mtu mmoja kireta mkigota kia ngondu na ndene nyamwera ethia kwebio botarithio tebio ni ukaruru ingeetie Bwana asifiwe. Kingi atongeria bane bamenerete Kathuri ni tagalera wera kugakathithia atongeria barabaka thujori tingo ibothirikari ya gavana Mwangaza na kiri mwathikirira wa gavana Gideon Kimathi no rite Kathuri amenyera ati gatonyithie gicigo mbunge kia South Imenti kirutere ruregani na thirikari ya gavana Kawira itu janto ibenda wikira ochurumbio nyenje ngugera gavana akurita ni maketi antu baba inge mono na iturigire kinya Seneta Kathuri
akiaria akiuga akeja kuthithia cabinet wathithagia oversight na itukwenda murikane ngugi oversight number 1 itherwe ria county assembly netegaira ngugi cha county kugetha ichietete bwega kathiti kitete atia itete bwega lakini ndendo bwira antu betu nenderete ku recruit ministers barare riro nto bata 7 billion iria yeri ziande kyantu bara bategagira ngugi county government ari recruit makarina butigirwa kiaria na arua kiwe amuri recruit okuja kurumana nonto bate turakirizo tuterumana ari recruit karembe achokare mye mwana wetu ndirendete muno bona mbijewe athungira kiratune kiayo gako thithiatea kia kwaragia mantu kathuri murungi impeachment kwa tongerwa mbecha anganini nande MCA betete Nairobi nonto boba control aiwo control aga system sawa muntu omuthuku muntu tubati umurombera murungu akauma gikoro kiwe nakyo nikenda karaja muntu Kiemeru Thaa tupende tusipende urewe na kajuga Kiemeru aretwa ngavana Kawira Mwangaza na muntu ena keki ya Meru tukeja kuambirio muoni o Thaa ati tutina imani nawe ati tutumu support kwike tukona aja uju nenthiurukite Southiment muno na imbigetu antu baba ingi bo supporting governor wetu kinyankuruki ya uraba mu supporta last election hiyo nimesikia kwa masikio yangu nikyo tutetekeria muntu umwe noeja gwikia Meru kana Southiment and I want to be clear eja gwikia Southiment onania ja Southiment iri opposition ya governor oneka Southiment ja kereo opposition ya governor then ugetoromba gintu kerwa it will be done when funds are available. Funds are never available for antu barabara in the opposition. So tugeja kurekeria watu kakurega opposition gakirie twaja na chief opposition who are Southiment then Southiment tutaumia. Outwe monengera ojore iguru ugeni ojore iguru Jehova mutura moyo nwetu anenkanira o kathuri o mporo na njeci wingi onde acemanie nio agitega mbariwe bunge bokumeneria kathuri ni baugite na arikire bamwe ba senators barabaringire kura kenda kunyia kigina kiria kijaga kiri thirikari cia matura tutete bilioni 2 gukurukira utongeria pa mheshimiwa Kathuri Murungi senator nonto agwita Nairobi etere gukaria gite kia deputy speaker ori rwi gukaria wananchi baba muthurire nonto ate kwenda gutonya kana kuthithia kana kuga antu bawe bakwenda mbesha kana ate kwenda ngavana wetu ona inye kurita ngugi nikenda ona bakuge gitara gitatea ria kinya ende etoka cia antu bembe bakwetu nonto ariona yakatu eturite mira tukathuka mutwe kana ne teka otoyo kiojinga loi babwe boetekeria bokasi Nteto bokomenya etabera Meru tunenkeri bilioni 15 nkurukia tongeria bane baugite no Kathuri Murungi akubanga kureta muswanda jokowiria ngavana Mwangaza otongeriene Bishop Kawira Mwangaza athuri mwathani Kathuri na wathuri ndai mono sawa na ndugo untukira no ntu antu bakia gwibo bandurire gutemu tuombo nga kyabu sawa na ndugo uno tunetaka uanga kiambia lito kambetene enda kunditana nditeruju ibakuga nande beso antu bau bashwe impeachment kairi anganini ko bashwira muntu Murungu impeachment otekwa na araugira na kwenda giteke ngabana kwe muntu romba giteke ngabana meri iri waomba kugura mware na arua waomba kugura mwekuru na arua ukamwenga ruju ukiuga gatirona mwana ibo komenya kiriro kira Meru baririte mieri Ithatu ithiri mama itithitwe na ara senate ibo komenya kakwende buraulwa Ameru kakwende buraulwa ibo komenya inato kwenda ochokwa ni Kathuri Murungi imantu ne yawina wa kwenda otuchokia ni ate akambiriria kuwa ati na kwenda kwiya kwambiriria gweketha thirikari ya mama nonto bwangu geira akurita kuona mama kuma na kibao na TV cionthe cioleletie mweri muthiru
kathuri murungi na arambiririe gukumia roi kiu na arambiririe gukugia roi mbi maru roi ko maru gutiu muntu amba gwitondiriria na aria antithiritie mweri jumwe gitine acoka mieri 5 etathira tuona gakothia kairi Saitani ashindwe murume natura kuriria kurumamiro mwakari wauge mwakuru waugare ari mwari wamba yambugithia mbuza netibu na muthiene ni kiria tongeria bario ngabana Mwangaza bauritie seneta Kathuri Murungi kethirane giti kia ngabana ngene nakyo neje bakabane ndebene kiri kithwano kia mwaka jwa 2027 kethira ka kuthwania giti kia ngabana ira ici ukiona ukethira na kuthwania giti kia omba kwithira ethwanie na inyoci ndakira itu kana kana omba kuthwania mbui mutongeria zaindi gutinda mithika lenturi baba atindiro imama mwire neye 2027 nethi atia 2027 nethi atia mukoro twedu otrima naira no enture ne kirite kabuti katigo mwana kabo atigire kawira wene kigua ibo atigire kyojo yeroje maru tutiomboka kumboka tusema na ili abo kienine Bwana asifiwe na ndi nyamoka matio kabuyo kama utaneze kama tako impeachment ya vivi atea obi athitherie te kabariganiria kwamba bantu kwera bonchuria la kalivale banchuria ndarira metho ijathira mukamatio kabuyo akiamba akakobia umageta pena kiangala kenge na kiwa kaije kama koroga Mungu abaringa 20-0 na ndai baoga nebeje tuekuja tutiku ai kedere ndare akobia kakana patato makiria no gaindi na thirikari wewe batwira na tulienda 2027 ngugechia mtu chiarie kuma Ntonyero wandine abodho gosi centro geshigo mbunge ke centro imenti nke report ratoshe Weru reakwaritwa ni Mutugi Kare kiri mwaka yo thirikari yo 2023-2024 kaunti ya Meru yatumira mungana yo ambesha bilioni 10 irane mubango yojo kulukitwe ntuko yoro ni bunge ya kaunti ya Meru amona ya MCs babara ni tanayo ni mubango yo angavana yo wakira kare nyumba na rabo wete murandi yo ni yoshuro kigena kiri antu boye ndi boboya na kunisha kigena ke kura ng'ombe arabongele tengito yo nguko na kinyamburi muthanyoru wa Rais William Ruto ne kiri tekirode musonda yo kongela kigena kiri thirikari che matura ndachongele twe bilioni 15 gatantanya na nende kigena kekititi kuma bilioni 370 mwanka bilioni 380 na ithano gatantanya masindomba ena ronoro kiri arwe siasa Kaunti ya Meru ikamukira nkurukia bilioni 13 kuma kiri thirikari nene kiri mwaka jwa ke thirikari ja 2023-2024 Bobo ni nyuma ya Rais Ruto gwikira kirorero ariero kuongera thirikari cha kaunti bilioni 385 gatantanya kuma kiri bilioni 370 iri iramukirite mwakene juju mbecha iji kiongerekana bilioni 15 gatantanya mwambiri onejwa kiumia giki thirikari cha kaunti gukurukira mukariri gite wa kanji ya mangavana ni atumiririe kwa thirikari kanyaga ntuku 14 kurekeria mbeca cha mieri 3 ire iterari kurekerwa kana kwa yo ubaringe inga obisi nontu guti utungata bukethira bugita na mbere. That's where their mandate stops. Ajaja zagita na mbere mbunge ya kaunti ya Meru ni kurukitia mubango jwa kaunti jwa mwaka jwijite jura jugwetwa ADP na aria mukariri gite wa kamiti ya budget mbungeni ya kaunti wa ugite ati bakabangira budget ya bilioni 10 yake mwaka juu tugite turithithia budget ya uma te budget ya gwikenia ya kuongera figures nene ile itekinyirwa twauga turenda wikira figures chiongwa batwene kenda twitithia county na mbere bwega mwirigi ariuga kire budget ya mwaka 2023-2024 abate kwenda gutigwa na marando ja kandarasi na nikyo gitumi bakubangira kagina ke karaga keja kuma kire thirikari nene kwenda kweberia culture ya pending bills ndene Meru county
gukomiti kira tutina kio, because that has been the practice ikio tukwenda kweberia. So kira twikirite ndene budget nikio gikoneka na nikio twirigirite na nikenda mwaka jura jungi twambiria kweberia kuongerwa gwa kigina kiria gigakinya kirima kaunti amwe na bubu gukongera kinya mathabu ja budget ya kaunti ya Meru ni untu kinya kuri na bilioni ingi 8.3 iria thirikari ikarita cia kung'anania witi na mbere kirima kaunti iria ni mpongeria bilioni 1.2. Ina imani around tukabwithia allocation mbia cietu ikarita ngui mantune jeje kigina gia kaunti amwe na bubu siasa ni kuonekana teka ikwenda gutonya ku nyuma ya seneta Kathuri Murungi mwambirio neje kiumia giki kuga akagitanjuri ya were kamutetheria gukaria kigina gia kaunti miarierete amukiri na kiao ni athingati ba gavana Kawira. President naronere mbeche iri kwija counties ni nyinge muno na ite kuomba ku oversight bwega na gwatweka kuma July June tukanenkerwa mbechi gwetu oversight fund cha kuthiuruka ko Meru tugutaga mirandi gataga mbanje tirera kuruguru na MCAs leo tukambira kuthiuruka kuona thongo ino wetate ni kuriteka no totoba kureta 15 billion every year, that is 16 billion 75 billion miaka 5 na gutweka mbecha iu na chite thingatagwa ko nenkanirite kuma gesenete nenkanirite billion kenda orenda kuga wijete ku audit bilioni 15 ino gaita bilioni winge 6 kana ogetokea iragia ntu ubere turanenkeri bilioni 15 je no 10 bilioni 15 irio bilioni irio ikenda Olali Kathuri akambiria ku oversight mirandi ya thirikari county akeroga korwa nao ofisi ya Kathuri Murungi county ikethwe na macisi 10 OCC ugutagera department ye imwe shandwe wake bathithiria na bara bonde akanenkera mathabu abanenkere mathabu je na ukweri mathabu ja bilioni 9 indite mathabu ja bilioni 15 no ntugutiro ndaigwa kinya kiroto twende igwa kirota akiugaga Meru county nionete bilioni 15 gani ba gavana Kawira na bokinya bone bajuketie kanyaga kana kuria gavana gutiga gukira gutegerwa uria gwitithia na mbere mbete cha muingi no ntu seneta Kathuri ni watho bukumwa amainyaja kurita ngugeje ndobera betu utendwa twenende na Meru community na ndende Meru county ituwatanirete twendoke lakini ntu tuge mana uwe ukikora kurutira ntu ngugi togana kona karembe arunga wa Franklin auga ndene mbanje tie account bilioni 1 netengie kugura ng'ombe ankomenya nja cietu cionde cina karengeti ka ibo bonde ibagurirwo ng'ombe cia tutabutire bena kalembe para baingi bailagia TV bakona bando ndio safari na ya kwithira tukithithia gintu kitawa oversight budget iria kathoma gatigatine ka mwaka juju ni ekethire ri budget ya mbere imbojoru ya gavana ni mama akariba county je bari na wirigiro bunene bwa kuona audit ngugi bwawe andaria bothoku ibangana wetekaneria goni Masendumba garo ya siasa Nteto cia Weru TV Kanju yoga ibuke gene kethirikari rwari ni bakinyite ntere chebore kuona mirandi mwanya irakari bekiri wirane ni thirikari akiare mubunge wa Bore mwambire digiri awete nusu jesho kiawe kyo bunge ni Bore yarietwa na debati kumureko na ritho rethaga kenda bona witi na mbere Kevin Kemathi aina Nteto Mubunge wa Bore mugambiri ndekiri na menerete bolitwa rwangiro talibo mwinge Bore bwathithikire mwake na yongiri ile 2019 na ribotira yotumiro thaikwa ya gigina kya mwinge kya thirikari maturene akiwa buru riboti itibatirite kuthiatirwa kinyani ya ibo muno kwetha twina thirikari na information yete ukweli ko na iko twina thine nyingi muno no tuko kona kumwe kukiendelea kungi gute kuendelea report ile ya census ya 2019 tutugwetekania niyo batutira ntu ba Meru na oni monode mujumbe wa Bore no ntorera ndona narua nte imagine ate nkando sublocation na aja ntora yetu ya Bore niyo no tonga Bore mono ngurukia maua hiyo iwesekani report ira ya ndiki Kenya National Bureau of Statistics tutewetaniria niyo turatu ba Meru
so nkauria president ira evaluated afresh na kwa tu utalana ringi no ntanto ibaili kwanjiriria utalana ringi turene para bonthe baketha betalana kaba ethire be supervised from the county government through the obiticha members of parliament kena tukomba kuona report clear ya indication ya burama turene kukarakari na nyuma ya kuwatwa mbaru kinyi mwathikirira wa kisiasa wa gavana Kayuri na witiri boti abangite buru mithiatira mwanka mbunge nene ni ontunio ka umoka wangangia bwakigina kya mwingi maturene kakuma tugachoka na mbunge nekenda tumbo challenge report ire no ndo report ire itukunenkanira manto ja mega jakonie manto ja thina ire ikonie mugongo junthe na muno aja gwetu Meru county na aja gwetu buri ko nkaregana na manto maingi na tugaike mujandara naria nekenda twambiria na ndi census nekenda ithirwa biuria bire bikorua na antibara bakorua ne antibara bakumenya na imbi bochokia na yao bakwaregendira bakuthia tene commissioner Daitare Isabel Wayaki kumakirirwa ngiro commissioners of revenue allocation moyumbe yurendekiri aitariria thiniru merite kariba weba bure gaiti iribati kwewa kanya kambere. Sisi tuko na shida mingi sana, tuko na shida ya stima, tuko na shida ya maji, muno sana maji, tuko na mashida ya barabara ambayo tunajaribu kuunda national government tukishirikiana na county government. Lakini sana nimefurahi kwa sababu mmefika. Daitari Isabel nyuma ya kuthikira muyumbe na kuliungwa maturene mwanya kirushoni la wewe ngwa Kenya mara kirea kariba buri ya gaitiba kulukira. Tumeona kweli mabarabara ni mbaya, watu hawana stima na pia maji tumeona hakuna, na tutafanya ripoti yetu kama CRA na tukirudi pale kwa ofisi tutamalizia hiyo report. Na kwa hivyo ningetaka kusema sana hii maneno ya public participation ni muhimu sana juu inatuonyesha venye kwa ground kunakaa. Najua saa zingine unaweza ambiwa kitu lakini wanasemanga ground ni tofauti. So kuna maneno kadhaa tumeona na tunashukuru mheshimiwa kwa kutuleta hapa. Tumeona mambo mengi. Kiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kevin Kimathi. Aba Kevin niguma kiri Nteto no tukona kanya kambere ka kunoka ende wete kuraya nchokerete na Nteto ingi. Victory Furniture Shop niyo nduka into bya furniture iria tongeretie Meru iria Greenwood City rutere rwa Nkubu Stage iria iri na into mwanya bya kinande na bya gutigia na bya maguri janthe kuma Turkey, Brazil, Malaysia na China. Turi na office furniture ja office tables, office chairs, conference tables, filing cabinets, visitor chairs, coat hangers, orthopedic chairs na bingi nkuruki. Turi na home furniture ja sofas, coffee tables, dining tables, beds and mattresses, duvets, carpets, wall units na inge kathumba. Kethorano kwenda mithemba yonthe into bya kutharia ukamaka. Turi na 25% discount kirebyo na binija chandeliers, wall brackets, floodlights, ceiling lamps, garden lamps, indoor and outdoor lamps na inge inyinge. Kuruki turi na church podiums, mawaja kugemia na kuthongomia na binge bibinge nkuruki. Ni untuboko gwata Nteto nkuruki riungira nduka yetu ntuko chionde kuma Ithatu charukire mwanka thaa 12 ciogoro kana uringe thimu kurukira namba 0748578516. Karibuni to Victory Furniture Meru branch where style meets comfort. No thiriti kigiro gikisia sina no gochwa skuru ukamaka kairi ni untu Jordan College of Technology Thika turiaja ni untu bwaku turi na courses nkurukia 80 ire chitikiritwe ni thirikari cha diploma, certificate na craft courses kiri mathomo ja journalism and media studies, ICT, catering and hotel management, travels and tourism, business studies, engineering, fashion and design, garment making and interior designs, health, social and applied sciences, beauty and hairdressing kana cosmetology, short courses, driving na inge inyingi. Turi na aritani bena utiabungani irasibia kinande bya kuthomera na nkuruki nitukuragia iyewa biaritwa na skuru yetu iri na riera riri gara kuthomera. Mareije yetu najo niza kuguna mubuko jwaku. Ciandikithie kiri uandikithania bwa April na May mwaka jojo bravo itite na mbere. Kenda kumenya manto nkuruki turiongere kiri campus yetu ya Jordan Towers ireri Elimu Center kana Aliza Plaza kwa Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya. The ultimate dating show, Hello Mr. Right, is back.
Season 1 was hot. Season 2 was hotter with charm. Season 3 is a volcanic eruption of entertainment. 16 single ladies, 1 bachelor, celebrity guests, relationship experts, and celebrity host. Jump on board the love train. Hello, Mr. Right Season 3. Unmissable. Premiere Saturday, May 6th at 8 p.m. on Rainbow TV. Stream it on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Itracom Fertilizers Limited ni kureterete mithemba iria fertilizers ya fomi iria ni fomi otesha ya kuanda na fomi kuze ya top dressing. 50% ya fomi fertilizer ithithitwe na mboreo untu buria butumite ithiro iri organic itikuthukangia riera iria gukiria ugima no rubo muthetu kuthiria acid muthetune na gutuma go murimi ukona maciara ja maingi marikanira amwe na mwega jangi ja maingi no itumike kiri imera bionthe. Fertilizer cia fomi ni cia kiwango kieguru, ni ciagirite, ni kuoneka bubuthu na itina mugurija kuinyiria mubuko jwaku, ni thondeki na njira irite yuta tina umenyeri bwa riera na iri na gitumi gikinene kiri matagarija kurwa na mpange mparaja nthigurune. Fertilizer iji iri rungurwa mubango jo thirikari jo subsidy program. Kaunti ya Meru no chionekiri depot ya NCPB ya Meru Town na Maua. Kaunti ya Tharaka Nithi ni Mitheru na kaunti ya Embu ni Embu Town. Kugwata Nteto nkuruki, ringa thimu gukurukira 0724 095 545 kenda waraniria na Mr. Morris Mutua. Bwana ntubata mbere kurumbira Nteto cia Weru Ithatu. Mutumiri uri nkuma Kenya wa kanisa ya New Life Church Mavueni kaunti ya Kilifi na rito Ezekiel Obok Ondero. Na kirimpene ne mabisaba polisi bandikeri kenda ochunkuno rurekeria kikwirikana kinyawe na ukumitia thati bawe kiri witikio boiku na ntukathomba ne batete uturo kanisa ne uyawere yujura mangiri ya thiati kaitene okau mungana yo ikuna byo kuma tuburine to Pastor Mackenzie nderecha shakaola ni witete na mbere witia naranende antubana nantugero rebethri teba kithikuro no kinyanto e anarabathatu baraba kuete mwankathai Boniface Mongera katumenyethia nkoloki. Miri antubange banana ni umbuli ntukuonerwa kithakene kesha kaola rotelwa Kilifi no kithire mirionza mwankira na ndega na rimwe ne Ithatu ote wenwe oragwatikane moyo na kwethirwa kiono kojora kurakarika aria kuringana ikundi kimuthoro mutune antu 340 mwankira na nde batu kwethirwa bakionekana kithakene giki. Shughuli ya postmortem hamwa DNA emiri 98 kethiro kiambiria ntuku erojo ari kethiro itongeretwe imwatuli munene wa ko thirikari Bwana Johnson Oduor. So it will take long, so that's why we are appealing for people to be patient. Even within that autopsy DNA, that's a process that can take quite a while, so people should be patient. So jaunajo jekereka roterwa shakaola nturene moveni rotero Kilifi pastor idroje kene mono wakanisa New Life Church Ezekiel Ondere nethero gikiro mpini mabitha bokaria koma itija kwirikana nyakanise yewe ntubaba inge ibedrito bekwira ku. We have arrested Pastor Ezekiel Ombok Odero of the New Prayer Center and Church at Mavueni in Kilifi County on allegations of the deaths that have been occurring at his premises. Nyume Pastor Ezekiel kugwatwa kanisa yone thire kingwa na thingatiga na limo baraboka liku vero bane kwao. What I can call wild questioning. Fishing. When you try to fish, look for things that don't exist. That's what they were doing. Why you arrest somebody if you have no proof? Arrest somebody if you have even one proof. Then you can ask for more investigation. Probably there will be more charges against. But from the word go, say give us time to investigate. Why you arrest somebody before this is happening to this guy? Kuwato wa Pastor Ezekiel na ku igotumite ntomiri ogwa kiri Pastor baba inge barabethro betumire ntomiri shorongo na giutatino athobo Kenya are tongere mwanya bachumiretie na wakiboko ikibatere kwethiro ikenderia gwako chumbe. That people like the so-called war of some other church should also be propped. If Yesu of Dongaren in my home is the problem, come for him.
kuna mharifu, sisi tunasema kama Paul Mackenzie ako na shida na amepatikana, huyo ni Paul Mackenzie. Hata mama yake asiingizwe kwa hiyo, hata baba yake na familia yake haiko hapo, na kanisa la Bwana liachiliwe, kwa sababu huwezi kuchukua mtu mmoja na kwa sababu ulikuwa na mambo yako unaingiza maneno, unaanza kusema sijui makanisa ilifanya. Paul Mackenzie sio kanisa. Iko maneno ntobu nande bunge senate ntukwena ryo ndete kamite senate 11 jabom senator Mombasa Mohamed Faki, senator Tana River Danson Mungatana, senator Hilary Kisigei, senator Tabitha Mutinda, Veronica Maina, senator William Kipkorir Cheptumo, senator Shakira Mohamed, Daniel Wakoli, Aminda Kibwana, Richard Onyonka, senator Edo Okech na Abdul Haji, and submit a report to the House within 90 days. Ngogeao iweta kuthungura makalikeja shakaola na kwethira beshokera na mendekithiria jira bakareta jira tuma senators bethira bemenyethira kunoga rubwo kiwatho bakethira bethithia kenda wikira breaks manto andini nke reporter Ntoshero TV kumaji karone bya bunge keng'inang'ine kineke mchonja Nairobi mbeta Boniface Mungera. Pobo itana mbere no kuchilia maoni nkula ni wamona kuringa biongo bya nyumba cia Nteto. Mukarete wa kanisa cienika na rombete muingi kwethira nende bakimenyera muno na kanisa iri kururwa kaiteneka akidinganithia bune karekara kanisa ya Good News International irewetanirashwe na mutumiria Paul Mackenzie. Uri murungamiri munene wa kanisa cienika ya Stephen Kalunyuni atite na mbere kuria mwingi kwimenyera na ndure yo cia kanisa iri kumira kaitenekao akiringanithia buna makarekare atite na mbere kuirwa ntere cia Shakaola Malindi. Tunashauri watu wa Isiolo wajichunge na dini za kupotosha. Wakati huu tumeona kwa sababu ya tamaa na kutafuta na biashara ambao watu wako nayo, wakati huu watu wamebuni dini siko na itikadi mbaya zinapotosha watu na kuharibu maisha ya watu, kama vile tumeona Makanzi sehemu za Mombasa na sehemu zingine tumeona kumechipuka watu wanakataza watoto kuwa shuleni, watu wanakataza watu kwenda hospitali, watu ambao wana imani potofu, na tunaamini ya kwamba tukishirikiana na viongozi wengine wa dini tutaweza kuwa list na kuwaibisha wale watu wanaeneza dini za namna hii, na tutashirikiana na washikadau wa usalama kuhakikisha kwamba hakuna mtu atakaa katika sehemu yetu bila kuripotiwa kwa vyombo vya usalama. No kiribu nari kubibi antubati na maitebe tena mbere kuongele kontu thirikari ni bati kuyukia mataliani ya kiwadho kiria thinjiri barabo shumia thai utumira Rutatu rwa Murungu ki biashara na kuangaikia mwingi. Wabiri wale ambao wanachipuka wakati huu na dini potofu na itikadi mbaya za kupotosha watoto wetu na wananchi wa Kenya, wanafaa wachukuliwe hatua kali za kisheria. Dini hizo sifungwe, nao watu wenyewe wachukuliwe hatua kama bila alsababu, kwa sababu hakuna tofauti ya gaindi walio na itikadi kali na hawa viongozi ambao wanaeneza dini za uongo za kupotosha watu na kuharibu maisha ya watu, kama vile tumeshuhudia sehemu za Mombasa. Mkuluki naomba kwamba kwa sababu NCCK ni shirika vile vile la Kikristo, washirikiana na Waislamu vile vile ili tuweze kuwa na kama interreligious forum ambayo itaweza kushughulikia mambo ya dini. Isiwe ni dini ya Kikristo peke yao, kwa sababu tumeona itikadi mbaya siko kila upande. Kuna watu wana itikadi mbaya pande na kuna watu wako na itikadi mbaya pande hiyo ya Wakristo. Kwa hivyo kuna umuhimu ya ushirikiano ya dini zote mbili, ama dini zote, hata Hindu na wale wengine hata wale wana imani, tuwe na kikao ambao tutaweza kukubaliana ni vipi tutaweza kuwatambua watu wenye imani mbaya, ni vipi ambavyo pia tutaweza kuwasuia na kuwasima kabisa wasichipuke katika sehemu zetu. Na rurwa Bishop Kalunyu nyuma ya kudhuru ya mukirira wa Rutatu rwa Murungu ingavana wa Isiolo Habdi Nguyo. Nkiripotera Weru TV kuma Isiolo beta wa Kelvin Kimathi.
Arimi ba mpempe ni baurito kwithira bari metho kabandira na tuinyo tulane ndito guthukangimira bio na kuro bawire mpempe imbere itathukanga buru akiaria bisa worimi magumo awite tuinyo tuli tulatuthuku buru na tukarea kumenyero tukethia tukithukangimira biburu no tia murimi harenke mukeo Samurageshima aina Nteto. Kagita taka kuri na erugutira irio kiginyo kia muthemba wa full armyworm kithukagira na kwinyangia imera bia mpempe ara abisa wa urimi wa subcounty ya Chuka wadi ya Magumoni Daniel Kamaru akoria arimi bachunkunage minda yago kenda batanganagira na mbithukirwa ya iginyo bibi. Kiginyo giki kiragikuraga na matagaria mana kuma kiri ikome rigakomoka rigatwika kiginyo rigatwika gachungai na muthia rigatwika kirabutia kiri wenyangia mono kagita kara kiri kiginyo kagita kara mpempe ire nini. Arimi mabati kwigwa magika scouting migundari yao na riria makona kwina a bit of widowing very early stages from varia gitinene kia mbembe ukwana matuma mbere makwambiriria gwikara takama gwikirwa matirisha riu no vati go take immediate action utawetera no tagutaka binda karaja. Another sign ni ririo kona kwina kind of a sawdust fecal material maimako karagota sawdust na okenjanja na variant ya that sawdust nivo kethira kaginyuka ina varianthi kaimbanitete na varianthi. Arimi bariurio bakarauraga minda yago wakira kiumia kenda bonagarira kiginyo giki kiathungira mindani. Kiginyo giki is a nocturnal kireja gotuku muthenya nundu wa weru gakiithaga aria maturi ma mbembe na nigetho menye kana kigunyo giki kiriku mugundani you need to do scouting on after every week. Kamaru ariuga magu imatethagiria muno kurigiria mbithukirwa ya kiginyo giki ara munogu akoria arimi batumire ndagwa kuthiria iginyo bibi nuntu kaingi minda mingi etionaga magu makugana kurwa na iginyo bibi. Road clean mugundo batie kwigwa mutheru utari na ria. Number 2, you have to go for specific insecticides. Not every insecticide will actually contain or manage the pest with, but you have to go for the very specific ones. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishma. Rugendo urimi icho ni urimi baingi bambirite kwambararia kaitene kana kumenya na icho ina mbesa rwari turoleli okethibona icho ni kiuntwire na rarimba kuwa wacha thoko na kinya wa mbabu mao ni kimoke madina era bakulukira urimi nebo popata matini mwambi aina Nteto. Rugendo rurambiria thaa ithatu cia muthenya we munthi nturi agaketha muci kwa njera ndinyaga kana kireci na chore bakiarori bathatu turathungira muthitu tukamatanite na ichinka tujubiondo na nkinya kibanga uraithira gucia Thaa na nkinya kurora miatwire turaga muthitu na njira cia gitene ino na yombekirite ni jonguo ya kurora muntu naku na kithakani tutiroraga utuku turoraga muthenya muntu utiumba kwija na utuku muntu bwa nyamu muntu no tuguikira mbere ya kwambiria kurora kireci na chore bake bathatu baratumero baraithite njiri ya kirimara nowe mwarimu umwe warori arambiria kubarata mite gucia Thaa kuraithira na nkinya kuona kana miato ya keri na uki tutiga mwato unde na mutore goro muteni tawa mathanduku nino traditional miato kogu kikolola no njireu ya kulola weo vete buria njukite gakuthukangia kuma kiri mwatu kuthikiri mwatu ngitukira ithaga kana miatu iri na uki ire tari na njuki gichiatagwa nere ri na uki kiroragwa mwanka miondo na nkinya biembe biratu kamatete birauga ndo na turambiria rugendo rwa kwinuka twikithakani giki na miatu antu banjuki no mwanka ugwe na permit ire itumaga uruta wiru wa miatu kithakani giki
Kinyamara kinene kianyaga na ategi miatu barabangi mbaricha kirima gya Kirimara iwagia bwatho kwembega ya uki bamwe bao bakiugaga bari na ukibwo kurubwo gintu mianke Ithatu na butoro bwona ntu bakwenderia ndiari twithaga twina rimwe challenges ndito muno nuntu tani ningwa nimbithaga ndi na uki kilo imwe kilo ta 300 na uki onu utumba kuthirua na kilo imwe ya uki kilo 2 kilo 3 kilo 4 anagua no tutethagia kwau ni tunkiona antu bakwenda thoko muntu kwenda kuma kilo 100 200 300 no tukene muno nuntu iwike igwere cashman tiga Kinyamara giku kiao kinene kia wagia bothoko baugite nkinya wamba bwa miatu na nkinyorori bwa miatu ya Ithaa Kinyamara kingi kinene kira kiumba kwithirwa agikirikana nabo muthituni uyu akirimara yakwa miatu ni tegana ria 20 ira ndi nayo na nindi mije yonde kwogu ni ntethi mwatu nwene no tabole wije atire antu guku ni mbije wakwa we ana we wange lakini kuko na wethera mwatu akule murute na wathi kire igota itendaga gutula ukathi ukethira kuru uthire ona tawae alola na thina uki Bathatu baba bonthe bari na miatu magana muthituni uyu akirimara bariuga mawega mauki bwa muthitu ingiri negana bukiringithanwa na uki bwa ntura kutiwagirwa na ndawa kwogu njuke ichumba kuruta kurola uki maraoni mauire irejaga mitini iria fresh quality ya uki ule uma muthitu iguru muno ukiringithanagia na uki ura turoraga na anturani gitumi ni ati muthitu kwina miti ya mithemba mingi na muno miti ya ndawa tutikariganirwa ni miti ta ming'ang'a msalagwe kwina mutalombolo kwina mutaugo eu yone na miti mingi kiriro kia bathatu baba kinene ikuria thirikari ya nthiguru ya Kenya na nkinya thirikari cia makaunti kuraithiria ategi ba miatu ya gitene kubarumbuia na nkinya kubagwata njara kenda wanabo bomba kwithirwa bagitetheka bwa kugana kumania na utegi bwa miatu ino thirikari ni bwiri ichipin na njira ya gututetheria na kumba kwaja miatu mingi zaidi kenda twithwe na miatu mingi na twithwe na ukwa kwigana na kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi Munini wa rais Rigathi Gachagua nekite karona ndwangi mwanya cia thirikari kulikithia kuthirwo kwa nchobi ndene watho ntereche kirima Kirimara akere Gachagua auite ana baba ingi na akuru ni bauririte Kinyamara neki na kwine etumi kia kolelo kontubo na bakuru banjuri nchege kuma ntereche mbe bauite etwere ndirire yara kurwa no lebibo matorene Munini wa rais Rigathi Gachagua narombete ngwataniro kira wateli mwanya batongeretu ne rwangirwo kare kenda kurona bogita ndani ya nthiguru ya Kenya. Thank you with us. Kirikara na ndwangi mwanya cia thirikari Gachagua weta ndawe ni temete ntame nikara kumenyero ikathire ruciara rukeya. I want to appeal to you as parents to give this in your all. I therefore want to discourage any blame game in this room. I want us to look for a solution. A multi-agency approach on how to eradicate this problem and cooperation between the investigators, the ones who arrest people, the ones who do prosecution, so that we can save the generation that is not already addicted. Nkuluki Gachagua narombete member ba mbunge cha county wika muatha bo atanirite na thirikari nene kenda kurona thina maturene. We have asked the members of the county assembly to consider, and which they have said they'll consider,
to put very stringent penalties that are deterrent, especially on the producers and wholesalers of drugs and alcohol. We have told them to put very stringent fines and imprisonment terms for people who are found to manufacture illicit alcohol. Kenda kulegethia ntubo kashagu wete thirikari ndiritanirite kurana thina ndeni ya thiguru ya Kenya. This war must be won, and it will be won by concerted effort among the men and women in this room, agreeing that we have a problem, a national problem, and a serious one, and agreeing that we have a responsibility to save the next generation. Kaitene okau na bakuru banjuri ncheke kumanjia Embe Central bawete ne bakuwata mbarundwe kenda kuthira thine maturene tuwete wata mukuru gonjori tuya kuthira kanga karui kwake na tukethira karui kwake twa muringa 30 na mukuru gonjori tuwete kuthura akuru banjuri ntura bakulona cia nturere kurua kanga kanere inana batuweta chukuru na ne tuwete kinya baraba kombwanithitie mira barete mamba yau kirenjori ndikenda kombori baraba komborete mira tumbo baromba inga rimwe riumba kurungamira chukuru. Orea na bomitaene betite na mbere kuongeleka taunine mwanye kundi kimwe kitike kithirikari na rito sondizo ndikicumiritie no kenanira na ba muciina yo lare Embe North narane demokaririte wa nyumba 10 Nteto Francis Musafiri acokeretie nkatho ekundi kino ntubo kuritarire na kurikana anaba Nicholas Chabari aina Nteto nkuluki na njira ya ukenera na kwamukira na kinya kuoneria ana baba randaranda ataoni iyalare atibae na baita kikundi gitaiga kithirikari gya sonso igikinyite etaoni ne lare na ukenanira anabo bakiuga antu babatiri kwithira bakithina mbe na uteya ana ababa nontubo nyabo nantu na munonkoro kibaetaragiria aburakiri kaunti ya Meru bathiete na mbe na gutetheria kurwana kuonekana ana baba kingia taoni ibuon toto ruare to yao kenda to rieri aciari bara bainge kwithira baita na bari torera reba reta chokora bamba kwithira ne ana pena weregero no kelokera na mwana oito kuwa mwana wate bati kuringwa imwana yoronge imwana we na kichiawe ibati kwithira ikethiatirwa na nonto bontobo aciari to kuromba nonto ito bamenyethia ruare bamenyere ana ba ora bamenyerete ana bara barenja ana ba iento kimwe tu kana kira kenge ba yeri kenda ba ombotora utebi bena mwanya na biba komba kumenyero ne ana baomba kwa ana babea. One of our intervention as a project is to rescue these children, and during this rescue we usually conduct some street outreach, and within Meru County, like as per the last quarter, we have been able to rescue or meet with almost 210 children as per our last quarterly report that we did. Mobeke vocational training kana TVET, bange beke secondary school, primary school, na bange kinya academies. And this anabaiba kubwithe mantwa measana. Francis Musafiri orane mukaririgite egwa anyumba 10 taoni ya Lare aitokia nkatho kiri gikundi giki na ugite aciari nyabo batiri kwithira bakimenyera ana bao mechi nikenda batikaonekane bakingia muno taoni. Ana babetu bare ao ni ana betu tobati bamenyera na njira cionde ukona ora mwana mbotethukira nio bati gukumira kinyoke thotebio kurewa kana nombi ubati gukumira ukenda mwana watetheka aciari nyo ibabatire kuthapena by play parts na bonge la bubula tomba koromba mno ni thirikari kana nyamba kanisa yatho yaiba imiza umwimbu wa mwana onto mwana ka atire dunia ne yake menyake jiteke tu na edwari kuna batire kuthona rights yake na aciari batire play a very big role batire kuthia tiro bakona kana mwana uyu ari street ne onto bwambi abebi utumedo ari ko nimbi kumalare Embe North Beton Class Chabari aendi na tumiri barabara ya Gatunga witanko ndiko ya Meru liberite mubunge wa Njinji Muruara kubuithia barabara ubwo ya urete chokero rengi na kubarita kinyamara ne Kentaka akaribabo wite barabara wite okulukika kaite ne kakuma na mburenene reitite na mbere kura Paul Wakabithi aina Nteto nkuluki nagari munatumiri barabara kuma junction ya Gatunga kuenda Nkondi ukathimwa nkawa kangangi araba kire batheretie bakwinya bakunoga nontu bakuthukanga kwa barabara ino gwakira nyuma ya mbura barabara ino gatua mutondo na maiguru mitheri metaro ira tugita abu tukawithanga ya kinya customer bakatukorara mikaga tugiete na bona njira watweka bati bakorara mikaga kiuga angaito ko baratelia
na datitio kwenda wetu tio to tule ndereva bongwa babonda bonda nkwegua ide naira barabara ile ndokangu othima guthimo conjunction ya Marimanti ekari omunda okoma na pikipiki au bantoro gwatira freedom kuma junction ya kuthima Marimanti Gatunga na junction ya Miomponi Meru ko ya Miomponi tumagera ndarika 30 lakini wakinyuka guno tumira gintu thari moke yokinya junction ya kuya monka mukothima no ndu barabara lack of good maintenance kinyitie thaino ntikuona ta kwina utethio tutetheka bunene muno ndende thirikari simply no right now barabara ya kuma Miomponi kuthima nini junction ya Marimanti na Gatunga ibantu tumira almost 3 hours in fact yagire potholes ona inda athuganagia kinya thukia mpempe mboya mbanda potholes nino na nyanya nonto barabara yatwikie munda. There is nothing that we are seeing kuma thirikari right now. Tutura guturwa maramu twairwa maramu guturwa aturwa kainchi kamwe in one season ikaragana kairi na itumirite a lot of money. Araba therete kuthukanga oku kwethiritwe kuri karonda kamutene kakiringano na biashara ciao. Barabara eno kuma Miomponi twairiwe tugekirwa lami kuma Miomponi ewatana na Jackson ana mndetole tutiekiritwe lami nena njara engethie kuma kuthi kwa magata gukinyara injira ndina Nteto thijani tute mukothima thukia chemiko bwao itikurika because in mieri ere Ithatu ina kagita season bikibiki e collapse ekaya gataigwa no thukumirite mbia ciaku ciekiritwe imbinge bwe so tutethie ni na solution emwe once and for all twikire ni wethi karami gake roye botigo bwituromba na rukura na iketonto barutite mbito kire mujumba Tharaka Gitonga Murugara gutigira na kuthungira Antonio Ankoruki kubuchwira ntaira bora batakiomba kuthina kaire Murugara itokwenda ututetheria uria guore tukengo no tumenya obu twakuthuria na njaya ya rari nitukomenya bwage twakwendia no twakuthuria na njaya ya rari thagire barabara na njaya no twekagera barabara rwero gakuruka aria mbura yaura enda mewatane neno enge nonto twaruta ngugira kengo tona mantu makwenderea na mbere tigucoka na nyuma kairi mba tuchererie Gitonga Murugara tuchererie permanent solution ya barabara eno ya Nkondi kuma Miomponi Mwanka junction ti kilomita mbingi. It is something that you can deal with it in a season. Na kiuma ku antu batiwa na rieto ende tu atura aria onthe bugatura guturomba akura kire ni rami kanyamo kilomita inkai muno igwatane kenda kinya biashara cietu ikara bwega biki nkiripotera Uru TV kuma Ntere Tharaka barabarani ya Nkondi Biti wa Paul ogwa kabithe arimi bakathare na mutonga igoji West bakao waruare ni bekite karo kwarerio tongeire bo narabo wetene ndi batina witekyo na rungamidi bo bruna kweno batu bange bakathurwa bakerebo weta bakebelia tongeire bo wathanine na kuthura bange bakwatela bakibanga mutukikare aina Nteto nkuluki bete nyeu bauga mukiama wetu electoral ya Nkunjumo atu qualify kilo bakauga ati bari mwenda kilo 500 of which kilo ile athiragirwo na vetting ni ya 2021-2022 2 years carrying 4 crops and yesebo ari na kilo iu riu tukarigara bakuthigorithia vetting kamatira yari ki vetting kaba mutere bauga mukamitwe tu table kudurwa ndene ya Mutonga factory Nkunjumo electoral area oni bukuona ni twarithia delegation that electoral area ndi chairman wa that delegation twari antu ta 15 bara bathuri ni electoral area 15 twatonya ndene ya boardroom ya society kuona ni mbi utuma mukiama wetu aregerwa tumudura na twaugite that electoral area gutikaite mtu karunga ma electoral area eu nonto yesibo ne na kilo na itu twamudurie na itu kumwenda na ari ruri rwambike ndari kwa betting ba muduraga nonto ne akwenda kuthithia folafu ya kawakara kaurire kala kairwe Mutonga factory kala gakustaga about into 6 millions mbese ino yo twatere ndene ya Mutonga factory na kawakau kaiwa na kaula na tukuga kadinga tue kamati ya factory yetu ya Mutonga ni aregire kudingatia kawakau na ikyo mukiamo ala adolagirwa nuntu ene akwenda kuthiria folafu ya kawakau so twita factory ya Mutonga na arua turenda kamati yeu ya Mutonga factory step aside tuthure new committee kana to interim na ndisi ora we have to date wa Southment tutena imani na ndisi yo ugetomine ate to semane Mutonga tariki 20 twauga mukamito twariteni gete ndisi warungamire atwira butarulana na nto bauna baba bale aumbere kamati eu
no bo bari suspect ya kuia kawa antu bawe au kabere nebo suspect bakawa geto na kawa gakora mbese retira twaruterwa ni twarigarire ti aumire ko twarere mbesa simira tajia kadhare au ni onda suspect ne bakuia kawa factory na bathi kinya thokoni na uendagiria kawa bakaia kawa mwambatiaga na mwena jumwe aba kubokera rori bakathinako na nobo bakuthi kwendia kawa nau ndajukirie kawa ga kathare bejaga kuria nega na ria thate kana 40 titokerejaga 97 bakare yue utegwa kawa gatai ende mbesa jiao itathie guru kuonania bathire bayira kawa ga kathare nau bakaeria kenda mathabu mamachi na kawa ka mutonga riu nironkuga antu bau nontu nobo na nobo bakuthi kwendia kawa na nobo bakukariana bakatwika nibo first suspect bakuia kawa kau tutena imani nabo mono ba mutonga tutena imani nabo tati tu aremi totona fertilizer mwankera narua na fertilizer emwe ni ajokirio mekuo 90 ne siamani wajokirie fertilizer mekuo 90 aikiandukani emwe kiangwa yendua omouko ngiri randatu na mwankera utito tena fertilizer ona gote msaada tu najo Nteto iji kinyere ngava na kawira mwangasa okore are hau ni otukinya muthei wa Nteto cietu ngucokere nkatho na ntubo kwethira watanirite na uni kuma thaa 1:30 thai thaa 4 na ndagika 25 unbeta Mutembei ndwan mwanaitwa mathithio au kari Purity Richard. God bless and God bless Kenya.